Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 23 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Abarwanyi ba M23 bakomeje kurasana n'abasirikare b'u Burundi mu gace ka Uvira. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 23 harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu gisagara cya Uvira. Amakuru arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'imirwano aremeza yuko M23 yatangiye kwirukankana abasirikare b'u Burundi. Ndasubiramwo, M23 yatangiye kwirukankana abasirikare b'u Burundi, ndetse biravugwa yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi batangiye kugwa ku rubuga rw'imirwano, abandi bakaba barimo gukomerekera muri iyi mirwano irimo kubera neza mu marembo y'umujyi wa Uvira. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ari muri Kongo aravuga yuko ibintu bikomeye. Dani Faruku aravuga ko iyi ntambara irimo kubera mu gace ka Uvira ari intambara ikomeye kandi irimo gukoreshwamo intwaro zikomeye. Abazarendo, FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi bamaramaje baravuga yuko batari bwemerere M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira. Iyi mirwano rero irakomeje kugeza n'ubu turiko turavugana, abanyagihugu benshi barimo guhunga bava muri Uvira. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 23 hagaragaye imirongo miremire y'abanyagihugu barimo kuva mu gace ka Uvira, ndetse abandi baravuga yuko abazarendo na FARDC barimo gutobora inyubako muri kariya gace bagasahura ibintu byose biri mu mazu y'abaturage. Hari abasirikare ba Kongo bagaragaye bikoreye za televizeri, abandi bagaragaye barimo gusahura za frigo, amaradiyo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ibingibi rero FARDC irimo kubikora mu gihe ibona yuko M23 irimo kubasumbiriza kandi ko yabigiye kwinjira muri iki gisagara cya Uvira. Ibintu ntabwo byoroshye rero, imirwano irimo kubica bigacika. Ni mu gihe kandi FARDC iri mu marira gusa kuko Colonel Kasereka Bosco warurongoye itsinda ry'abazarendo yaraye arasiwe muri kariya gace ka Uvira. Ni inkuru yamenyekanye mu gatondo k'igenekerezo rya 23. Colonel Kasereka Bosco w'abazarendo yishwe, ndetse amakuru aremeza yuko yapfanye n'abandi basirikare ba Kongo n'abazarendo barenga 45. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Uvira, ndabamenyesha ko abazarendo na FARDC bongeye gushoza intambara ikomeye mu gace ka Masisi ndetse na Rucuru. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko mu bice bya teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'abazarendo na FARDC. Muri Rucuru naho ibintu birakomeye. Mu gace ka Nyanzare amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko abasirikare ba Kongo n'abazarendo bagabye ibitero bikomeye ku barwanyi ba M23. Intambara zirakomeye cyane irya nino muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru kandi arimo guturuka muri teritwari ya Nyiragongo muri parike ya Virunga aravuga yuko humvikanye urwamo rw'amasase. Birakekwa ko inyeshyamba za FDLR ndetse n'abazarendo binyegeje muri parike ya Virunga aribo baba bashotoye abarwanyi ba M23 ku nkengero za parike ya Virunga muri teritwari ya Nyiragongo hafi cyane n'umujyi wa Goma. Abigweza ivya politike ndetse bagahinyanyura ibibera muri Kongo baravuga yuko intambara ari bwo zigiye gutangira.
ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko impande zombi zirimo guhangana zimaze iminsi zambariye urugamba kandi ko ubungubu intambara ikomeye aribwo igiye gutangira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu muri FARDC ndetse n'amakuru arimo kutugeraho avuye muri M23 yose aremeza ko intambara ikomeye aribwo igiye gutangira muri Kongo. Muri iyi minsi amaso yose ahanzwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagomba kubera ibiganiro bya nyuma byo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Ubutegetsi bwa Amerika bwatangaje ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda ndetse na Kongo bazashyira umukono kuri aya masezerano ku igenekerezo rya 27. Gusa abihweza ivya politike barabona ko aya masezerano nashyirwa ko umukono ntacyo bizamarira abarwanyi ba M23. Ndetse hari n'amakuru avuga yuko abayobozi ba M23 bateye utwatsi iby'aya masezerano bakavuga ko batiteguye gukurikiza ibiyarimo kuko bitabareba. Muri aya masezerano u Rwanda na Kongo ngo bamaze kwemeranywa yuko impande zombi zizagenda zubahiriza ubusugire bwa buri gihugu. Ni ukuvuga ko Kongo izubahiriza ubusugire bw'u Rwanda ntibuhungabanye n'u Rwanda rukubahiriza ubusugire bwa Kongo. Muri aya masezerano kandi azashyirwa ko umukono nuko impande zombi zigomba guhagarika imirwano vuba na bwangu. Muri aya masezerano kandi aramutse akurikijwe uko yanditse byaba bivuze yuko Kongo yagira uruhare mu kwambura intwaro ndetse no mu gusenya FDLR kuko FDLR ikorana na FARDC. Muri aya masezerano kandi M23 nayo yarambika intwaro hasi ndetse ikajya muri kantonoma ndetse bamwe mu bagize M23 hakurikijwe kondisiyo bakagenda basubizwa mu buzima busanzwe abandi bakajya mu gisirikare cya FARDC ariko kuri kondisiyo zashyirwa ko hagati ya FARDC na M23. Ibingibi rero M23 ngo ntabwo ibikozwa. Hari amakuru avuga yuko intambara ikomeye igiye gutangira ndetse FARDC na M23 ngo bagiye kumvana imitsi mu buryo bukomeye.